laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillahi alladi bidhikrihi tatma'innul qulub. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واعلموا أن حياة القلب أولى بالاهتمام من حياة الجسد ذلك أن حياة القلب تؤهل الإنسان أن يعيش حياة طيبة طاهرة وسعادة أبدية وبينما حياة الجسد حياة مؤقتة سرعان ما تزول وتنقضي ولا سبيل لعلاج حياة القلب وزيادة الإيمان فيه إلا بالطاعات فبذكر الله تدفع الآفات وتكشف الكربات وتهون المصيبات. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرداكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع إن ذكر الله عز وجل هو جلاء القلوب ودواؤها إذا مرضت فالذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء أي حلاوة العبادة وحلاوة العيش في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. عباد الله إن للذكر فوائد منها أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويزيل الغم والحزن ويجلب للقلب الفرح والسرور. ومن فوائده أنه يقوي القلب والبدن وينور الوجه والقلب ويجلب الرزق. ومنها أنه يكسو الذاكر الحلاوة والمهابة ويورثه محبة الله تعالى. ومنها أنه يكسب العبد مراقبة ربه فيدخل في باب الإحسان فيصبح يعبد الله كأنه يراه. ومن فوائده أنه سبب ذكر الله تعالى لعبده الذاكر. في الحديث القدسي يقول عز من قائل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هر إن يتي الله سبحانه وتعالى en yetti Allah on mo andanɗa hoore maako e jantagol inde makko ɓerɗe ɗen deƴata. En seedi ke ala reweteɗo si wona Allah kanko tun alama o kafidi ka mawningol fiyako makko. En seedi ke wondema jiyaɗo makko Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ko nelaɗo makko haray musidɓe julɓe jiyaɓe Allah hulen Allah taala gollitiren yamiroje makko ɗen anden piiji dan ko anden hunde himmude honɗum woni nden wondema gurdam ɓernde nden ko ɗum ɗon ɓuri handude e himmirede fiimum ko ɗum ɓuri handude e toppitede fiimum e di gurdam ɓalli ɗi ko waɗi noon ka ɓernde nden wuuri wo piiji ɗin fof moƴƴi. ɓernde si wuuri nde jonnay himme kelɗuɗe fi aduna nde jonna himme kelɗuɗe fi lahara. si ɗum yawti kadi si ɓernde nden wuuri no haniri noon tawi ko diina wurni nde haray nde ɓernde ɗo ko joom mayre habbi ko honɗum woni devoir mayre on kono na ko honɗum droit mayre ko honɗum on tigi nafi jama on ko ɗum o ottata fiimum na ko honɗum o habbi yo jama on waɗanmo. idan gurdam ɓerɗe ɗen ko ɗum woni malore wonande neɗɗo gooto malore wonande bolonda on fof ɗum woni société on fof. ɗum haray musidɓe julɓe haray anden wondema himmirgol no nde ɓernde wuurira haray ɗum ko hunde marde nafa ko ɗum ɓuri handude ko ɗum ɓuri hanude ka yangoɗen fiimum ko ɗum ɓuri hanude ka tampen fiimum. haray si ko waɗi noon gurdam ɓernde nden ɗum waɗay neɗɗo on nde o wuurata gurdam laaɓuɗam gurdam fowtinɗam ka aduna ɗo si ɓernde neɗɗo wuuri
ko woni ko wurnata ɓernde aranum ɗum ko wotinɗingol Allah subhanahu wa ta'ala balka ɗum ɗon timmi wo haray ɓernde wuuri alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun kala mo yahi ha tawi Allah ɓuranima piiji ɗin fof ɗum wawata wonde sina anda Allah hattirde andude andugol Allah tabaraka ta'ala no landi yo jiyaɗon andu haa ko honto Allah nemi waɗani mo nema Allah moƴƴini o neɗɗo Allah moƴƴinanimo ka o wonata ɗon Allah moƴƴini ko o naftorta kon Allah moƴƴini ko honno o hewtirta e kon ko o naftorta ɗum ɗo fof ko Allah waɗi andugol neɗɗo on ɗum ɗo anda kadi ko satti sattude kala ko wooda kon hino ɗa waawi waynondirde e mum hunde wattama hiɗa waawi taƴondirde e mum hunde wattama kala ko woodi kon ko ɓuri ɓadade neɗɗo e woodaɓen fof ko biro makko e ɓen makko kono enen tigi en seeditanike hoore men goɗɗo no wuura ko alyatimajo hatta o nafa bal mo wona hara biro makko yeƴƴitanoki fewde jibinimo ɓe faato kono hatta o wona neɗɗo kendejo kummalujo ɗum ɗo fof no waawi wonde siɗo yimɓe ɓen fof yo pottitoma walaw anna wa'lam anna al umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk ɗum ɗo ko nas hara yimɓe ɓen fof e ko Allah tagi kon fof wontiriɗa sengo faalamama lorrude hara Allah haajaaɓe wawama lorrude si tawi wono noon kadi si foppu wontiri sengo faalamama nafude hara Allah tabaraka taala haaja ɓe watama nafirde ɗum no mari seede ko ɓura monanede e yimɓe ɓen ko anda ɓen lamɓe ɓen e marɓe ɓen yalli ɗum dilliniɓe si tawi no monanede hino warayno goɗɗo hanno lanɗo wuura si monanede hino warayno goɗɗo hanno marɗo wuura kono honto hino woni no woniri noon ko hombo wawi ko Allah waɗi kon bal no woodi ko ɓuri ɗum ngalɗinde sen daari kala ka sabu wontiri ko ɗon ko sabimbina kon heewata mankude ɓurɓe marde ko soodira lekki ɓen ko ɓen nawnata ɗe ndikkata idan ɗiɗo piiji ko piiji tasakuyeji no laaɓi pos e kene no haani ka bani adama anda o faamodira e taguɗon idan ko hombo woni bajjo mo tawata a wawata muññaade pottondirgol e makko hay leƴƴande ko Allah tabaraka taala gooto ko goo oɗo pet oɗo no miniti hum ɓurkum fanɗude a wawata wurde hara on ala relation ko ɗum waɗi si Luqman al-Hakim wino ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir ni hay hunde ala e pihum fotay kun e gabbun khardal sina kun ko ma kun heɓa haaje Allah ko ma Allah huntana kun haaju makko an e microbe ngin ɗon fotater microbe ko yiitere yi'ata ko hingi mari haaje Allah ɓaygi wuuri no marirɗa haaje Allah noon ko noon kay ko ɓurma janɗude kon o fotowo ni oɗo no haani yonude neɗɗo on oɗo yoni ka yilte kala marɗo tawi ko ɗo o yiltoto o wonay neɗɗo tabituɗo o wonay neɗɗo ɓuttinɗo o wonay neɗɗo mo ɓernde mum ɓutti kono mo tawi wona e sifa oɗo yiltoto ko e honɗum o yiltoto ko e piiji ɗi tabita imma ko gande fennayɗe hoore mum joni la science woɓɓe ko ɗum gonɗino sikkude ko ɗum woni Allah imma ko shari'aji fennayɗi hoore mum joni imma ko yimɓe ɓe tawata hunde mum tabita hay hunde ko waawi ka neɗɗo yiltoto o ɓernde makko ɓutta sinaka Allah ala ko Allah tun woni welɗo huwondirde e hoore ɗum kadi kala ko waɗanɗa kon siwana Allah si tawi na fi Allah waɗirɗa anisay wonnon ko waɗante kon fof ko embere ko ɓadi Allah wo ko haa ɗon moƴƴi jikku kala ko woɗɗi Allah embere no woɗɗiri Allah wo ko haa ɗon boni jikku idan ko Allah woni wela waɗande ndaaru kala wonɗo hay biro on tigi ma ben on tigi si tawi woni nafa ala fes a tañƴinoraka sina lorra tun a taway teddungal ko ɓe teddimma kon oytoto yurmen nden hay si oytaaki ɗiɗo piiji ko noon kala kurkantoɓe tagaɓɓen kay koni wattane yila neɗɗo si o nawni tawi ɓe tañƴinaki nde o ndikki woni sattirama ha satti ko lorra tun e nokkanede e hibboyenede ko ɗum ɗon tun hande kay ɓe tañƴini e oɗo a ndaaray tawa jawdi ndi o yanganino e ɓeygure nde o yanganino hawnaki ko ɓeeɗo mettinantamo bono e makko ko ɗum waɗi si tawino nawnuɓe yirgi ha hooti lahar
hara ɓen artayno aduna ɓe yetotono en dugiliyagal ko ɓe huwa kono Allah tabaraka taala kañum naani tuma foppo yehi ha sattanma ngaɗi ngay taway ɓernde maako ko weltorto ya ɗaɓɓir wo ko kanko ko o woni welde o huwodira. idan si ɗum yawti musidɓe julɓe artenka hutuba men o wi en mara laawol hay gootol ngol tawata ngol ɗo hiɗen waawi ñawdude ɗe ɓerɗe men ha faamodiren e hoore men. si ɓernde ñawi joom mayre faamodirta e hoore mayre, si joom mayre faamodirali e hoore mayre ngalu nafatande, teddungal nafatande, jaahu nafatande, jama nafatande, hay fus nafatande. ko joom mum koyo wonu mo majjuɗo sifa mum yeloto no wayi ɓayɗa majjamo. kono noon haray do ko ka ɓernde malore wonata, ka ɓernde malore wonata. Naam, idan haray wawgol en yo ɓerɗe men ɗen wuuro, limanu men ɗon ɓeydo, gonɗinal Allah ngal heɓen hoolare, heɓen tiginde tiiɗunde nden ka daroɗen, hooloɗen anduɗo piiji ɗin fof on, hooloreɗen anduɗo piiji ɗin fof, gaynowo piiji ɗin fof, yurmeteɗo ɓuri fof, moƴƴa huwodira ɓuri fof, fiyen tabitu ɓuren fof ɓutti ɓernde. ko ɗo o woni po en dapi on, ko ɗum ɗo woni an nuqtatul hassasa wal mahakku al haqiqi. ɗo woni wogodiral tigi tigi wanga. haray noon no ɓuri no tawa ko ɓuri mawnude ko ɓernde jiyaɗon haton jini immorde e nguure nafowo jantagol inde Allah. jantagol inde Allah ɗiɗo piiji ko marɗi tugalal aranangal ko ɓernde ne wata yejjuto Allah. immu mum ɗengal ngal wowla, tammu mum tere ɗen ɗofto yaada e ɗiɗo ɗiɗi, haray nde ɓernde nden jaɓi wo no newi ka ɗiɗa ɗiɗi waɗa. kono si tawi ko ɗiɗa ɗiɗi gongel e majji adi, ko yer ko ɓernde nden ɗowti wo, ko yer ɗum ɗon woni ko lutti kon nafata ala baraji kadi lahara, nafata adna ala baraji lahara. idan haray ɗo jantagol inde Allah ko ɗum ɗo wawi duñande en pottinana en ko wi'ete jawa'i haaji ɗin ma piiji, yani tampereji e ko fuutoto en e ko fininta en, ko e ɗum ɗo huncanta en ñortana en caɗele ɗen, ko e ɗum ɗo woni ko hoynanta en masiboji ɗin. ƴettama e Hasan bun Ali radiyallahu anhu o maaki nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki haray tatire jawle monɗen, won woni tatugol waɗangol ɗe tata aynireɗe, ittangol ɗe jakka. ko wannon ittugol jakka ɗum waway aynude jawdi, nde tawi ɗum ɗo waway pottinde ko wi'ete kon anniye bonɗo wonande o ɓuraɗo ɗo, woni go o pottinir ɗum dandir ɗum jawdi. ko wannon Allah tagi yimɓe ɓen boneji ɗiɗi hino ton no fanɗi daɗowo ɗi e hewde ka o hikkori ɗo. ɓurɗo kara han daɗirta mawnintinare, ɓuraɗo kara han daɗirta haasidako. joni noon an ɓurɗo on ɓayɗa andi pelle a haasete ɓe haasotuma bila shak ngal rewɗa wo. joni noon eto dandira hoorema ƴettugol ko tawata ko ɓe haasorma ko tawata a serta e mum joni. jonnaɓe kamɓe kay ɓe maako ton, an kay maakoda e ko lutti ko. haray nela sallallahu alaihi wasallam maaki ñawndire nawnuɓe momɓen ittugol sadaka. ɗa ko jakka ɗum ko farilla, ɗum ɗon woni ko hiwirte jawdi. joni noon ndikkingol ñawndugol nawnuɗo ɗum ɗon ko ittugol sadaka on. sadaka e jakka no serti, sadaka koko on tigi itti hara farlaki mo. ɗum ɗo ala nisab, ala wi'ugol ko hitande ka, ala kay ko wattelmi mari min simi itti ɗum ɗon, bila shak haray alamo wawata wadde sadaka. sadaka alamo wawata wadde sadaka. kono noon sadaka ɓuraɗo andede fi mum on ko ittugol ko ɓaɗoto e wumkin ko wi'ete jawdi. haray nelaɗo maki kadi jaɓɓore molloɗe jarrabuyeji ɗin, jaɓɓore ɗum toragol Allah e yankinagol faade Allah. haray ande ndey jantagol inde Allah to ɗo mawni o, ko ɗum ɗon woni ko laɓɓinta ɓernde, ko ɗum ɗon woni ko ñawdata ɓernde si tawi nde nawni. haray jantagol inde Allah ko ɗum woni dambugal Allah ɓurgal molanede, udditingal hakkude makko e jiyaɓe makko ɓe,
wawata ngal fermude sina hunde wotere welsindaare jiyaɗo welsindaare jiyaɗo on naatay e dambuɗe shirku go'o wonno bani adam no mari hunde hawninde fe hakkuno koye Allah Allah tagama waɗanama ɗiɗo fop tawa hay hunde awata pottonirde makko wako wiide nane kon hay leƴƴande awata muññade ara Allah ka ɓandu ma ka wonkinma ka ɓandu ndaren ko wi'ete ɓernde ko misal ɗum ɗo ko gollanta ɓandu kon siko haqqil woni ko kalkili wi'ay ɗum wawata wonde kon kuccun ɗo yawini kon bugoto kon litirdi ƴiƴam bus e nder leere combien de kilomètre kippu ƴiƴanki bugoto e nder hitande ɗum yara noon gollanama duuɓi 40 duuɓi 50 joyi duuɓi 60 graissage ala entretien fus ala ta si deƴƴi minute 4 a deƴƴi siko haqqillande teno wi'ayno ɗum wawata wonde ɗum ɗo ngalɗina fi jope on ngalɗina fi ɓooƴe ngalɗina ko ɓuri ngalɗinde ko ndi ngandi ko tawata dendanangal ko memminato e neɗɗo on ko ton woni ko jogiti gandal ganduɗuɓe fi ɗum ɗon ɓen he fecca ɗum e hakkude tawa ɗum ɗon si tawi ko haqqil ñaawi no wiruɗen noon harayno bani adama wata worude hay e gooto par ce que harayno laawol ngol haqqil woowingol no sali yo ɗum ɗon fof ngin appareil win hawni ngin yo golluɗen golle ɗon tata si gootum paani nder ton jommum paani kono Allah tabaraka taala kun fayakunu makko on jaɓi yo ɗum woni hay si haqqil sali idan o si tertike ma waɗa honno ka ɓandu amma ka ɓernde haddis fala haraj no anda ɓernde si tawi Allah iwi nder ton nde lanniri ɓutti ko maande rewa ko nde rewi wo daraba Allahu mathalan abdan fihi shuraka'u mutashakisun rajulan fihi shuraka'u mutashakisun wa rajulan salaman li rajul ko ɗum waɗi si heeferɓe ɓe sinati diina ɓe yiɗay ka haa ɓe yawo en enen ɓe tawi gaaɓe yaaɓe extérieur ɓen no andi min leydi kam yettomi ɗo andi no fiimi ɓe aña en wonnon enen en annda ngulendi keeferu ñande weeti an a andi hande ittandema hande si a perdi a wartatako sa ani no woodi mo hoolora anduɗo piiji ɗin fof wawɗo piiji ɗin fof keefero mara ɗum kañum joni noon hanki o mara ɗum hande o heɓi hatta on welto hatta on yawoma an julɗo tawi mo andano ɗum on joni noon o inna an a wakkilaki a hittina idan musidɓe julɓe haray ko ni nelaɗo sallah sallam maki e o hadis ɗo mo jantiɗen ka tellere maɗiɗo piiji haray hasanul basri rahimahullahu ta'ala oɗo gando mawɗo rewowo Allah o maki taske ɗaɓɓi ton mbele nduru ngurdam monɗan e nder piiji tati mbele nduru ndun ko wete mbele nduru ngurdan na heɓugol ko ñaama ko weli ɓuri fof na wattagol kelɗuɗi ɓuri fof na hoɗugol e cuuɗi ɓowruɗi ɓuri fof na ƴawugol otoje ɓaleje ɓuri fof na ɗum woni ngurdan welɗam woni ngurdan welɗam ko weltorgol ko heɓi kon ɓuri fof sa heɓi rida a gayni a rida weltorgol ta ɓernde ma jiɓaki ɓernde ma sawtaka ɓernde ma ana ɓernde ma ɗenƴaki a heɓi ngurdan welɗam hay si tawi noon ko 1000 francs hum bajjum heɓata par jour hay si tawi hiɗa nawni e hoore ɗum wayi ɗum wono limanu billahi nelaɗo maki ɗaɓɓiteɗum o hasul basri afwan o maki ɗaɓɓiteɗum e piiji tati ka julde si tawi goɗɗo habbiri tawi ɓernde nden ɓuttata sabu ɗum nde arta ka julde koye nde yeƴƴita nde yalta ka yaasi hara Allah no ande fi hon ɗum yeƴƴitiɗa hal hunaka hayrum minni audience mo heɓata Allah newnane laabi joyi yon yiidu e nder ñalla ngal ko fanɗi wo ko hombo lanɓe aduna on woni e newnande en ɗum si gooto emen heɓino audience yaagol e lanɗo wo lanɗo ɗo ko honno o wa'ayno o weltorayno ka idan Allah waɗa ɗum ɗo fiya jogondir e makko wowlanama ko faalaɗa tawa kono si a habbiri ɓernde nden yahi idan haray ɗo ko ɗum julde nden ɗaɓɓira ko ha ɓernde nden humodira e Allah ɗum ko apprenti yaagal ngal noon ɗi farillaji l'islam ko ɗi waɗirte apprentissage on ha neɗɗo on roodo o wona hande kadi mo ɓernde mum tabiti mo tawata wona piihun jaasukun dillinta ɓernde nden hayna jattede tumbere waɗata ha o afola
nafi o heɓali sako maro e ndu lewru ɗo waɗata ha o jiɓo nafi pihun no memmini gaɗa to en anda si kon hewta e na ɗum jiɓatamo won noon kanko himo aduna ɗo honɗum inna lillahi wa inna ilayhi raji'un komi wonani ɗo ko Allah yo waruno o faalirawo simo faala yo nawni simo faala yo wasin simo faala waɗi ko waɗi kala ko waɗi ko ɗum ɓuri mi welde ɓe ko patron ɓe ɓenni ɓerɗe ɓeɗen ko ɓe ɓenni ibnu rajabul hanbali wi arrida bi qada'illah marta'ul arifina billah wa mustarahil abidin weltorgol ko Allah hoddiri e maakon ko ɗon woni durirde anduɓe Allah ɓe ko ɗo woni fawtorde rewoɓe Allah ɓe si tawi ɗum yawti si tawi goɗɗo wawali heɓde ɓutti ɓernde ka nder julde o heɓali ɗum ka jantagol inde Allah o heɓali ɗum ka jangugol alqur'ana nde alqur'anade nde anduɗen fii mum ko ɓuri mum ala e hoore leydi alqur'ana ko hawa alqur'ana naafi woɗum no ɗuuɗi ɗo mushafuje ka yaruɗa wo e julirde kono calcul alqur'ana no ɓurdi hitoji luttuɗɗi wano Allah ɓurdi ko tagi ko alqur'ana ko nde'e dandata suno si jommum aani adna ɗo nde jaɓata suno naata e ɓernde ma hay siɗa soka hay siɗa nawni hay siɗa taƴani hoore ma ko nde'e kay tawata malaikajo lettowo sustama ɓadade ɗon wondi munkar wan nakire susatande en tant que hinde binde ma oɗo na letteteɗum won noon hay hunde e ko Allah tagi kon fotata en nayi ko nde'e wondete ko wasi oya imamu Tantawi o wi'i wosi tawi ɓernde ma metti ma sunike gongu hoore ma ko piiji tati pet man kam ma wata wowlu na magasin ma on ko marsali kon naafi kaɗa on naafi probléme ɗa eɗa na fus ko sunimma ɓernde nden ko piiji ɗiɗi affan anta hajirul qur'an wa qalilu istighfar halas ko qur'ana woɗɗiɗa hay siɗa jangude nano haniri no hakkil ma la ardemo hiɗa fanɗi wigol yo Allah accane ko ɗi ɗiɗi watta ha ɓernde suno ɗiɗo ɗiɗi ko ɗi watta ha ɓernde suno no gasa noon hawnaka seytane wi'e ko hunde kaari waɗi ɓernde ma suni kono ɗi ɗiɗi sino tabiti ka ɓernde hay hunde wawata ƴawde nde ɗo suusa wawatande hewtude sattende ko nde satti wo ɓernde nden firay ɗum firo ko Allah hoddiri ɗum hi wa Allah ko hoddiri kon ɗum no weli Allah jakka noon min ɗa considéri migoy waɗami wa o jarrabuye mi weltori ɗum mi andi ɗamaraninmi ko ɓuri ɗum ko wasi waɗɗami mi hewtimin kay o jarrabuyego ko daraja go yani niveau go o towuɗo mi hewti si tentini non jarrabuye aduna si tawi goɗɗo ida abqati dunya ala almar'i dinahu fama fatahu minha falaysa bi da'iri si tawi woni an jarrabuyeji ɗin kala bakkatuji yer ko waɗata ko welsindare nde waɗata adna ɗo nde tawi Allah ko rewnanayma ɗum koye téléphone ma majju ko bitigi ma ɗum ko marsude koyo goɗɗo yawma ma yenne ma sifa ɗiɗo piiji ma hara ko koyɗo ɗum ɗo hara ko ɗo Allah rewnanma en mba yetti Allah o rewnanalima ka hulɓini ɗon an o waɗa khatamallahu ala qulubihim tawa sa wajama nanata si tawi Allah rewnanalima ɗon a yetti Allah par ce que aduna wawali jaɓtandema dina maka kala ko perdirma aduna lorratama ko waɗi noon ɗum ɗo a tawɗo accayɗo naam haray musidɓe julɓe أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إخوانه أما بعد إخوة الإيمان haray ɓawo yettude Allah jula ene laaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam en andi haray ko ɗo ɓernde ɗaɓɓete ko ɗum ɗo kadi ñawdata ɓernde si tawi ɗum ɗo feƴƴi ande musidɓe julɓe haray jantagol inde Allah no mari nafaji heewɗi ko adi ko raɗantoma cheytan si goɗɗo cheytane pottitika mo emba haray o mali kala ko miijiɗa e moƴƴere a waway wadde siko moƴƴere addama ko nde lahara way buyno sikkude cheytane ko bonnanta ko fi lahara tun ɓe yejjiti acheytanu yaidukum alfaqra wa yamurukum bilfahsha idan ɗiɗo piiji mo cheytane woɗɗi emba o mali emba o wawa weltorde kala ko heɓi
si ɗum yawti waɗay ha Allah yarloma weltanoma waɗay ha kadi ɗuytane ko wi'ete ko kala mo Allah weltani haray ko ha ɗon ɗuytane ko wi'ete jiiɓuru ɓernde e suno pooɗana ɓernde nden weltare e welwel e hentagol yeeso fii honɗum ko heewi sen yalti ɗo e laawi ɗin ay neɗɗo tun tañƴiniɗa oɗo pelle no woodi ko maɓɓi ko ngalɗin angal hentagol yeeso ngol ɗum ko ella ɗum noon koko woni ka ɓerɗe kon defi ɗum idan ɗum ɗo si ɗum ɗo yawti haray hino no tawa e nafaji mum ɗin kadi okkay ɓernde nden cembe dolninayde okkay ɓandu ndun kay cembe wono noon kadi hentinay yeeso jalbinango haray pooɗay kay arsike wonno si ɓernde goɗɗo no waali o jiɓaaki kala ko o fokkitani e moƴƴere o huway kay kala hare mo programme ka o dawata o yahay heña wonno piiji ɗin fof kanko ɓernde kono si to ñonki haray sinna si tawi ko laawi ɗin fof ñonki si embouteillage woni ka ɓernde ga a yalta ñallal ngal fof fusa heɓata non ko fokkitanɗa o ko ɗon ha laawama kono so tawi embouteillage on Allah waɗi ko ɗo e simanteri tun simanteri alhamdulillah ɓernde nden kan si a yehiɗa a darike oto a ronko feƴƴude no woodi ko waɗa a jantoto inde Allah a janngay goɗɗum si ummaka téléphone ma sifa ɗum a miijoto ko nafayma taskoɗa embouteillage on o lorratama hay hunde kono o embouteillage ka nder ɓernde subhanallah haray ɗum no tawa e ko laaɓugol ɓernde nafata kon ɗum ɗon holtinay neɗɗo on jantotoɗo inde Allah on holtinaymo ko wi'ete kon mbele ndur ngurdan e mirin roninamo kulol Allah yani giggol Allah yiɗam ɗum ɗon hino ari ka hadisul qudsi ka Allah tabaraka ta'ala dali min miɗo wonani jiyaɗo an on ka o sikkinmi ɗon ɗum no hani hawnigoy no gasa hawnaki haɗi du'aji jaabo e ngu jaman ɗo e juuɗe yimɓe boy ko ɓaynde ɓe du'o Allah nde ɓe toro Allah haray ɓe yananaka jaaboto tigi toro tun Allah ene kono ko homɓe de ɗum jaabani nti nawni ɗo ko dikkata kono tawsi titigi on haray ɓay yi'aka ɓeeɗa yi'aali donka ñaasi dini faamaali fiimu ɗo on ti toro Allah tun kono ceerno nden torare ɗon nde hammata par ce que siko bani adama toroɗa noon o so okkorte saare alaji en wallelan ɗo kono onon dey okkugo mi sikka mi yi'almo okkorɗo taw si on okkoraylan ɓe waɗa honno allahu akbar idan Allah tabaraka taala ko ma sikken e makko sikke moƴƴe ko ɗum waɗi nene bobo goo tawi no wulla wonɗo e faatade e ɓiɓɓe makko ɓen ɓiɗɗo makko on noddimo fokkutuɗo lahara o indi enen nen makko wiyo woosi ko an a ƴettaylan ukka e yiite nen makko ini oya o Allah yurmetelan ɓurma an terde fanko an a sunnatalan ka o honno Allah sunnirtanmi ko on ɓuri marde yurmede an e dima an isan ko ɗum ɗo woni hoolagol heɓugol sikke moƴƴe Allah ɗum ɗo noon waɗi ɗum wo andugol Allah golla ko moƴƴi mo bonni haray de kanko e Allah ɗon kayno toon tara zalimina musfiqina mimma kasabu kono wo huwa waqi'un bihi tañƴini tun ko boni ɓayno andi no bonni yanayi e on tigila idan haray en torki Allah tabaraka taala yo Allah hawni e sawaba haray en torki Allah yo Allah waɗu en jantotoɓe inde makko allahumma ja'alna min az-zakirin laka bi rahmatika ya aziz ya rahim اللهم قنا من أمواج الغفلة برحمتك يا عزيز يا رحيم اللهم اجعلنا من المتقين المحسنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا عزيز يا رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل برحمتك يا عزيز يا رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعلنا من هداة المهتدين برحمتك يا عزيز يا رحيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا عزيز يا رحيم
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. لا والكسل كلا والبي والإبانتل